Final y'abazaana bakuzire abarengize emyaka 35 hagati ya tiimu ya Tough Today na MCC niye bandizeho omuzaano gu Tough Today esingire na goori 2-0 okutwara ekikopo. Goro za Uzair Mayanja na Angel Nachito nizo zishikiza timu egi aha businguzi okwegaruriza ekikopo eky'omurundi gwa kabiri bekuratanise. Zempake z'abasigazi abakiine engoga zisingirwe tiimu ya Kiyanja Rakijare FC etire tiimu ya Mongas FC okusinga empake ezi. Omuzaani Yusuf Haidari niwatebire goora emwe y'obusinguzi okuhwera aba Kiyanja okusinga ekikopo kyabo ky'okubanza. Webale kasimu webale yomafata kusobola season tukamusinga natwagaruka twamusinga honestly nkibankyereka ngu we are still tukakitekinga for granted konka of course ombintu ebyo inomo kwikyerezana n'okusiima mukama okwa chance egyo nobasa kuba oyine tiimu. Of course Kiyanja Rakijare ni tiimu erikweyanga okubagamba bagyetera one love kuko kandi mukama bira side yitu kureba nkurwo rugenda hiro atandisire sine sponsor sine chikonka tubaze kuteka mamani twahagura ekikopo Nabwanyuma abasinguza ba Tough Today na Kiyanja Rakijare FC bahirwe ebiconco ebirumwe emidari n'ekikopo nokwe kutandika kujaguza. Nde Edwin Ram ahabwa TV West agacentrire.